راستی yani çavê her kesê jî dema sîstemekî demokratîk tê avakirin hêvî hemî gelê jî ji wan kesên ku temsîla wî gelî dikin, civaka wî gelî dikin, nirxê wî gelî dikin, ew jî di berleman de ye, berlemanê gel yê Sûrî. Rastî biryarên ku derketin yani ne li gorî nerînê me, ne li gorî hêviyê me, ku em beşekî esasî ne, beşekî rasen ji pêkhatiyê Sûrî hejmara me nêzîkî yani 20 sedî ji gelê Sûrî heye ama tenê dibe ku zêdetir bê ji ber ehsayekî resmî nehatiye girtin heta vê deqahanê ne li gor hêviyê û nerînê me yani tenê niha 4 kes ji me eyar kirine ji bo temsîla me bikin rastî tişekî şaş yani. Yani qet em tevlê nabin û em qebûl jî vê yekê nakin yani. Yani gerekî lêvegerekî dişê bibe li gorî mafê me. Hem zaten me zêdî mafê xwe nexwest yani. Li gorî mafê me gerek hejmara kursiyê me di berleman de bilindtir bibe ta ku ew kesê me eyar kirin, ew kesê temsîla me kirin, ew kesek me dengê xwe bi rengekî demokrasî dayê wan me ew hilbijartine gerekî li wê derê ew mafê gelê me, mafê gelê Kurd û pêkhatiyê bê herêmê biparêz û temsîl bike. خدای از دبیم وک گل کرد یعنی تیری ناکه گوچن که هف گل کرد ده هر جی کی دو های یعنی دوی عرده سوریه دو گم جیان دکن به هف را همو گل یعنی کرد ده هر جی کی دو های یعنی حیش کرسه پر هندکه یعنی هجمارک پر هندکه یعنی گرک چهل کرسی ما هبت و برلمانی دو یعنی هرو هف جواکا لهمبر داعش او یا کمین گرابی و گلوبی یعنی ایگو پارستنا سوریه کری و گلوبی و هرو واره یالی کرسیا داشی کرسیا کم بدن یعنی اتش کی پرشاش دبینم نه جدای یعنی گرک لخوا وگرن یعنی ام دوین تیخوا ام نروزینه گهگر آنا بکنجی ام کسک دنگی خانادن و گله کرد گرک ام دنگی خانادن گو کرسی ما هندک نه یعنی